abakomediye no kuvuga ni mu rurimi rwo hakurya y'amazi tuvuga abantu batwenza sibyo abifuza gutwenga bariho turatwenga muri Yesu ntuzewe turatwenga nyene sibyo abifuza gutwenga turatwenga ariko reka baturamutse twumvirize yego Yesu ashimwe amen kubatazi ku babyeyi hajya avuga ababyeyi baravuga yego nitwa Sabiyumva Jedone kuri Burundi TV muze mushonge subscribe nitwa Tegeko Kingi kuri Comedia hano ndi kumwe na chef hano guriya hariya mumpera baje cyane hariya bari kuzubahisha cyane Yesu azimwe ye amina ikintu cyawe ntikivuga Yesu azimwe yemwe mwarahetagiwe n'Imana iyo mana we amba kwizina nitwa Nziza iyi niko zina ganje amana banagendanye n'umuntu ngaha numbanze ntawe nzi Yesu nashimwe Yesu nashimwe cyane agaragije wese mu izina rya Yesu kandi bawumvishe wowe nta n'izina agira ntutse reka rero ndabasabe nyaragasa ubunyene mwumvise ko biteze umushitsi akomeye cyane umushitsi adasanzwe mumurondera mutamubura abantu bose mukamubura uca mungana imiryango hari ntagire ubasohokana abantu bakamubura ntagire n'umwe asohoka ngaha nyaruka mumuzane umuntu bakere mwamwumvise nyaruka n'ingoga ubunyene iruka nyaruka n'ingoga mumuzane yego nyaruka mumuzane uburu rero bakayira udukeneye ntuze we Yesu nashimwe cyane aya baririmbyi ni benshi cyane ebona DJ nakaririmbo ka Jeff ufise ngaha peni mbega mukuru indirimbo zire za Jeff indirimbo ya mbere ninde niyivuga muki mu ndirimbo dukunda za Jeff ninde tumusanganira nde Mana yanjye ariko amashimwe neza ariko rero ibyo niko ndabona ngaha nkamubonye rero amashimeshi kuri amashimeshi cyane ariko murabona yuko asa n'uwagira isanganya murabibona niko twari tumwiteze none ni byinshi cyane uno munsi nababwiye umuntu ataratelefona wereka akamesaje ambwiye ndamuha amayinite ubundi abuze amayinite atoze turabe adabuze amayinite yaronye mu izina rya Yesu andikira ujya muntu rero nyaruka n'ingoga nyaruka yemwe ni sawa muri fresh Seri mbojewe nakubwiye ko ngirandehe Iburaya Sheri Seri mubiraya nukuri mubiraya niyo ngira none Seri mubiraya nzokuzanira ikiri nagaruka amafaranga mugabo wibuke nuko ngiranze hanze wibuke ko mfise umwana ndeze ngaha
ndakusabe nokuri utumufate neza mungabunge nk'amatabasiki sheri urabizi ko namukunda nabyo nuko urabizi iyo sheri ndabizi nukuri urabizi ko dukundanye ndakwikundira shafi ndakwikundira telefoni irasonye erega indege habise abatinya gucegwa yego sa yombilita namaze na plasma ndi mu nzira bari none sheri bari sheri magoga ndi wanda telefoni yego sa si wewe nukuri si wewe urumva sheri urumva sheri banza wihangane mbayinayisira kuri caje seruvuze rero ngire amahoro ugire urugendo rwiza ngire urugendo rwiza none ntumerekeza reka nsigarane ibyo mu rugo ugaba uzunzaniye amayira menshi n'impuzu nzogenda kurengekera kuri ako kazi ariko utandukike menshi jewe n'uzugaruka uzugumenye sa none ubona ko ngeze utetse nyine abandi bagahita bantwara seri we ntugire ikibazo sawa bizo bizo mama rega nari nawumvishe nari ngaha wabipakura uvuye mbese tukunoyira muri iyo sawa wewe ninakuye kukumenga aho teke ndawumbire wabona yoshesha andanye mu rugo nane maba yoshesha andanye mu rugo manzu ndindi gato none urasina manzu ndindi gato urakibo ndindi teke rumbire urabona bakuye mabuja umuhungu yakumaniwa kumakira bosi yuko wewe ukegana na gwaro kabo runini rugena shopping na yako urugani mama bisanuka none ko bikubisa n'ingufu jewe rero umenye impamvu umugabo wawe mutumvikana ni kubera ubwo mugabo umwazanye ngaho umunyimire ndaba n'ukuntu yambaye ni ntutekere tubwire urugendo tusigare turi babiri nawe wewe ngaha kandi mabuja aho mumbere rero nakubwiye kugira na twege tumwereke ko tumuruta reka twigire uburaya tumusigire twitegamu yo mama ndakunda ibiraya ubuze oya se kuzi ibiraya twigire uburaya twigire ngo tugende uragenda ngo wiyande oya ngo tugende imbere wa mushanzi none iboduca sawa Datuhora kugira neza niba ushobora gukora umuntu kugira ngo ukamushize kure mana ya Isirayeli mana ya Yakobo niwe ugira umuntu uhambaye ukamugira ukomeye umukuye hasi cyane ukamushikana aho wamuteguriye jewe ndiko mfatwa nabi ntugwa gusenga ntugwa gukurikira ijambo ryawe gira icyo uvuze kuri je maze uhindurire amateka uvuga ijambo ry'ubutabazi kuri je userukane ijambo ry'ubutabazi kuri je maze ibihe byanjye bihinduke nanjye nzogushimira ariko ibyo usabye muri byose uzobiherezo ryiza uzobe kurangiza amahoro maze mu gihe uzerekanwa ku bicu nanjye nzogusanganire mwami serukana ijambo ry'ubutabazi kuri je wicaye kuri uyu musozi kirahagije ibigaragara nk'ibinyenkomezi byose bita agaciro maze izina ry'umukiza wanjye rihabwa icyubahiro rutare utageze kuko ijambo ry'ubutabazi kuri je mana yanje ibinyirukankana byose bita agaciro uri mu ruhande rwacu hangane n'ibimaze uruhira amarembo y'ibisubizo nanjye mbega uzishimo umbe hafi y'umukiza wari we wisigiye ku butabazi yumva ni habi cyane hari faraoni bwamusize imbere hari ikiyaga simuzi imbere n'inyuma akama baza mu nyonga n'imana izuba ry'ubwiza
ukwezi k'umuco umwana kumurikire imvura y'umutabazi bw'imana yinyagiye injira muri subizo bisanganire umunezero ibyishimo bigaragare ko agahinda umubabaro ukibagirwe kuko wanyise yarusha inkomezi bimwirukana niwe gitangaza niwe gihangane kubw'ibyo mana yaje niyintoteshe kuvuga ijambo ry'ubutabazi kuri kera mana yanje ibinyirukana nta byose bita agaciro ube mu ruhande rwanje uhangane n'ibimpanze uyugururira amarembo y'ibisubizo nanje mbe mu byishimo wembere hafi y'umukiza bariwe nisigiye kuri mutabazi nashobora kubona n'amazi yo kunywa inshuti n'abagenzi atabikinyerekwa nabo nisigiye mu isi basa n'abakomeye ntacyo bamariye nawundi wo kutabaza atari bukirengeye cyugusa umutima ududubisa indirimbo z'amashimwe umbwiye ni nako amazi uzihesha icyubahiro ngo naho uzaca mu gitutu cy'urupfu sinzagira icyo ntinya uzanshigikira uzankomeza kubw'ibyo mana yanje hangana n'ibimpanze kuvuga ijambo ry'ubutabazi kuri kera mana yanje ibinyirukana nta byose bita agaciro ube mu ruhande rwacu uhangane n'ibimpanze uyugururira amarembo y'ibisubizo nanje mbe mu byishimo umbe hafi y'umukiza bariwe nisigiye ku butabazi bashigikiye kugira ngo kino giteramo gishobore kugenda neza. Ndashimiye bimwe bivuye ku mutima ishengero Koroni de la Droiture ryo ngaha nyene mu Gatabo aho kucayi. Reka mwese mubaha amasha abakozi b'Imana bakoze icyo kugira neza. Ndashimiye cyane cyane n'abandi bakozi b'Imana bo mashengero atandukanye bari ngaha. Sinabagirira amazina sindabamare ni benshi. Ndashimiye n'ishingiro ry'abagenzi ryo ku Rutsiri naryo byagize icyo hari byinshi byaterereye muri iki gitaramo kugira ngo nacyo gishobore kugenda neza. Nabo nyene mubahe amasha.
ndashimiye n'ibinyamakuru byitanze kugira ngo kumenya iki giteramo bitandukanye bikora ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ubutumwa bwiza bushobore gushika ndiko ndashikiriza mu ndirimbo bushobore gushika kure. Ndashimiye n'amakuru yose biri ngaha, hari n'ibitaje. Ndashimiye radio na televiziyo Rema TV biri ngaha. Ndashimiye Bujahi TV nawe nyene ngaha. Bujahi TV murayizi nayo ibikorwa byanjye kure simona byanditse ngaha byose mu bibashi ku bw'icubahiro cy'Umwami wacu Yesu Kristo. muze mwumve impamvu nahisemo gushikiriza inarubumu tuzoganira. Nabwiye ko ndirimbo Orfane ariko mu 2010 narakira Umwami Yesu Kristo ndakizwa. Maze gukizwa namaze imyaka 2 nabatijwe mu 2012 hari kuri Noweli niho nabatizwa. Uwo munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2013 niho natangura kuririmba indirimbo za gospel. Nandika ino album muri kumubona no munsi, nandika n'izindi ziko ziraza n'izindi Imana gicisha muri je mu gihe ngiri kwinosi. Haleluya, amen. Iyo ntumbero maze guhaguruka ijwi ry'Imana ryaransaza avuga ati haguruka ubandanye ukora ibikorwa kumwe wabikora mu isi, ubandanye ari kubikora mu muco mukuri no mu mpemu undirimbira kuko icyaremwe gisha. Maze guhaguruka izo ndirimbo na konseri ya mbere nayikore mu ishingiro usanzwe mvamo, mu ishingiro rya Rehoboth All Church rikora mu gisagara cya Bujumbura, naho usanzwe ndangura ibikorwa by'Imana. Maze gukora icyo giteramo cyabaye mu 2016 itariki 27/2008 z'ukwezi kw'icumi mu 2016, iminsi 3 ikurikirana vendredi samedi dimanche. Aho nyene mw'icyo giteramo no hasi ubuhanuzi haguruka ushikame kandi ubandanye igiteramo cawe cya giteramo ca mbere mose siki ugiye kubandanya no mu zindi ntara. Niho naca ndabisengera mbona kubishira mu ngiro, kandi data abananya kunshoboza no kunshigikira kuko yampaye abakozi bayo abayubaha kugira ngo bashe kubandanya bashigikira kugira ngo byo ndiko ndakora bishobore gushika kure impande zine zigize isi. Ari nawe ntumbero nihaye kugira ngo ushobore gusahura abari mu mwiza ndabazana mu muco, ndabwira ukuntu Yesu agira neza biciye mu ndirimbo. Haleluya, amen. Kubw'ivyo niho naca mbana guca mu ntara zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mbana nyashikiza izi ndirimbo zanje nteramisha abantu n'abarundi kazi mu ntumbero yo kubereka ko no mu Mana harimo byose, harimo kunezerwa, harimo guhimbagwa, kandi kuko nahagurutse mu ntumbero kugira ngo mvuge ubutumwa, mvuge iby'ubwami, kuko mumva ko n'ikivugo ari tuzomusanganira kuko tugeze mu gihe cya nyuma. Ushobora kwibaza ati mugeze mu gihe cya nyuma gute? Ibyahishuwe ibyanditswe byose byarashitse. Niyo mpamvu nanjye Kristo yantoye mu bakozi bayo, umwe muri bo ko nanjye nshobora kuvuga iby'ubwami. Kristo abicishije muri jewe mpatikanije n'abandi data ariko arakoresha kugira ngo nshobore kuvuga iby'ubwami, mvuga ukuntu Yesu agira neza, mvuga amasanganya ukuntu azaba ameze n'ukuntu bizaba bimeze. Suko aje ndabizi data yahamagaye benshi, yatora kandi yatanze ingabire ubutandukanye isabagire. Ubwo nanjye ndi muri abo bantu, ndi mu rugamba rwo gusahura abo Satani yiziziye, ndabakura mu mwiza ndabashira mu muco biciye mu ndirimbo. Iyo nuko ko ari ntumbero ya mbere nyamukuru nahisemo guteramisha abantu n'abarundi kazi mu biteramo bya Gikristo, mu biteramo by'abakishijwe. Niyo mpamvu duhamagara abakishijwe, abaririmbyi, abayobana, abakagera, kuko mu isi turi ubwoko bubiri. Hari abana b'Imana n'abantu b'Imana. Abana b'Imana nabakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo.
abantu b'Imana nibajya bari ku isi bazi Yesu n'Imana bayizi kandi bayubaha kandi bose muri rusange bagirirwa neza ariko bataraka Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwabo abo n'abantu b'Imana. Rero ndiko ngerageza kugira mufate sigura abantu b'Imana dufatikanije na mwebwe tamaze kunshigikira kugira ngo dusigurire ukuri abantu b'Imana bashobora kucika nabo abana b'Imana biciye mu kunezerwa mu guhimbarwa mu kwidagadura mu kwiginana kubw'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo yadukunze ngaha mu isi. Haleluya. Iyo novuga ko ari nawe ntumbero yatumye mpaguruka kugira ngo ushobore guca intara zose gato zigize izo ndirimbo kuba zifuza kubakoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi basha kuzirondera kuri YouTube banditse Nduwimana Jeff. Kuba bitoshobokera ngaha ziriho barajana flash cyangwa kasekate binware bazibahe mwaburi ya buhinga ku mahera make cyane ashika ku 2,000 kuko indirimbo ndayidana isezerano gurisha 10,000 ariko sinozitanga mu bwo buryo mu gihe mwaje kunshigikira ntanze promotion ku mafaranga 2,000 baguhise ibona nizitabona indirimbo zanjye zose ukagenda uzitwaye. Ubwo umwami Yesu abahezagire cyane iyo yari ijambo mu kumera amashi Imana. Yegucako gato izo ndirimbo mwanya muto nkenya cyane kugira ngo ca tubandanya n'ibindi bikorwa cyasubiza umwanya wampaye umwanya bandanye n'ibindi bikorwa. Ubwo umwami Yesu abahezagire indirimbo ngiye guherako nituzomusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yes,
Umwami wacu Yesu Kristo abanezagire indirimbo ni nyinshi mfise indirimbo zishika 20. Haleluya. Iyo ndirimbo ajya kuvuza nayo irimo mwari waboneka ndagaruka. Haleluya. Najya basigira itangazo. Bene data bakozi b'Imana mukoraniye ngaha ko mwaje gushigikira umuntu nka jewe nigita ko ndi muto mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'impemu kuko ndi kumwe na Kristo nigitangaza uko uzo musarani. Haleluya. Mwebwe muri ngaha abakozi b'Imana bari ngaha simpfa gusa ijoro ryari riyizi mu kiba kuko ijoro ritavyemeza ntivyari kugenda neza. Haleluya. Abakozi b'Imana bari ngaha baje kugira ngo badufashe kubaka imitima yahunga